Hene otumfo brempao okasa kire munie osi ni nua po ene Konahene wono so ya brempao obaya wontimi hwani ni asa na onko obaya opepe 400 Ghana cedis oto ayom onde nko monsa enuti yenye na enyunu jua yemfa ntutu canopy emu from yemejenti adase dase buru dase nyama yedemase eni nyam pia yanko muna mudi kan won komae wachia ohina wie ya otu anamo achia Konahemaa so ti mu amohwe Opemsuo TV live wi sa na etie ewa ha yedika aka se DC ya wo mensini mu so aba wabechia akotase fefefe ene ampayi ebedwa ewo kuna kroyimu Konahemaa omanfo di ne wadanse ese oyobi a na owodo na owotema na biakoye nso ohwehwe mpuntuo enti ne wodonti sadia enipa ahyen ha no enye agrokra efe asante ewa amamre ni amane District Education Director na Sankarehema Nana Asankarehema onoso druha obechia Opemsuo TV ena ugusu awoshe live every corner park kesia yeye na Agyemang wanya ne baby kro na ye ewoso asante ewobi titi obi ka titi obi kire asamai gadau konfo ene ne mpanimfo asamai gadau konfo ene ne mpanimfo omo so dura omo ebechia asamai gadau konfo ene ne mpanimfo omo so adura omo bechia nana abrewotia eda ne to yei nana no msewo enti nana no mso aba oba bechia Nana Adumasahema ono so ne dom ena echia yi Sare otoso miensa atwoma besi asehene ono so adura oba bechia
Opemsuo TV so ana monigu so amohwe yi aha eya Konahemaa wonya ne ba bi kro na yi ase ne egu so a ya wei Konahemaa wonya ne ba bi kro na Abebrese ya otoso mienu na yi ase ana ya da so wei enti emfonyi amohwe nyina efi na Hemaa ayi ase Nana Abuaji Asare Nana Atuma Besi Aso Hene Ono so adura Nana Abuaji Asare Atuma Besi Aso Hene adura Nana nom demo akwaba Nananom yeguso kai mo se enfonyina mu hwe nyina free Nana Konahemaa wonya ne ba bi pro na yi ase Nana Abebrese Agyemang ya otoso mienu a enne waka nkyere go abroad ane siso na yi a etwato kwa ase ene Opemsuo TV ye wa yedi mu ma ne bo ema no Nana sesere hene obo hia kuma Nana duha edi numu batu numu na one ye echa jajuo nani amakwaba pia mesrepa na ensambodie mama ejom atemdi edi amame sanse baby efrelo emuodu na ekwan so ewa medamo ase mwasumye seya yebeko no asomduyem nana no mwacha me mesamu mo fuma so fami na ebi ento nana Kumanini eye honorable MP Efija Seche East constituency one honorable DC Seche South wamone de wo tache mato manum yi sami CBB enche krora Nana Konadu Yiadom Kumanin no tosona pia nana no mwacha me mesamo mumuntie mi bio said honorable DC on the honorable MP Seche South and Efija Seche East constituency okasa chemunie omoso omoba ya omne party MPP party mpanifo nyina opepi aduanan 4,000 Ghana cedis e kan sika no 40 million esi so a na aka nanane abusia nyina afa omuhia no omunwie omukita omonsam doko naka aduonu afa pentu enso etato yebegenti yadase dase ebru dase nyama honorable yamakwa ba samamo dase bio pia nana macha memu mesemu santie mi bio na ntokrora eye nana dwa ne wane na busua pani ni abusua nyina wa mo se omo ba ya obepinum yenye na nyini jua ye fa kan konwa ngu fom ye beje ntia dase ebru dase nyama ebru ono so etenase aha eye kona na Hemaa ya wonya ne ba bi kro na yi ase na Opemsuo TV ya da so we a mo hwe yi de ekoso bia no ye di mu ama ne bo e mamo so eye nana poku yabo asare otosu mienu oni na busua ene ne ba Charles poku dako nana so mba ye muntimi hwe sa no monko opepe aduonu 2,000 Ghana cedis yenye na enyuju nana ode abopa ne da kan konwa gu form ye beje ntia dase ebru dase nyama Opemsuo TV so nana kobe hine oyo hine branche pa ono so na mo hwe no live Opemsuo TV so sia ono so ba oko na okochia nana Konadu Yiadom Kumanin otoso enai
Santi Biatoba, Kenya si number 1, Kenya si number 2, Konahene, Agyemang, Asante Mapohene, Enso Edua, Edienum Ebetunumu. Nana Mwachame, Mesamo Mumutie Mibio, Nana Konadu Yiadom Kumanin Atasonai, Ni Yako Brewopa, your friend Nana Kuyabuate, Eurama, Nebusia, Ese, Omutimishan and Asa no Monko, Opepe Edionu Enum, 2,500 Ghana cedis. Nananom, Monye, Namofanka Konya, Emufom, Yabeji Yadasi, that's Uru, that's Yama. Say we are churcheni now was such an performance moi mon plan for so many shemu e wo je chesidan animu ho eniti mo ko na shemu die bia no wo mo animu eni memeda akwanhwefo a wo mo e wo kona wo mo atosante e bechia Nana ene ebusia enyina Sabre nana Mampohema nana ajakumedufie ono so adura nana Mampohema ono so adura oba ba chia nananom ene ebusia nana Mampohema asante Mampohema Sabre nana Nijatso ahene ewa ha nana ye mwakwaba Dwabe hene nana otu osrebo bibi nti wantimi amanenso esi awotwe anko gwa ne ngoma konti Nijatso ahene edura nana ye mwakwaba pia Sede makanada no dwumadie Jojem FM 96.3 Fane Life. Sa enso and Opemsuo Radio ni TV. Fane Life. Royal TV so ewo ha sei. Oyerepa TV ni radio. Womo so ewo yentemu ha. Nana Agyemang. Ne classmate for ne Mama Joa. Womo atosante ebechia ebusia nyina jemo mo akwaba yabese konwa ne ho ayedene nanso obi wa himfie Kumanin palace ho yabese mama ani obi e kana koma bia sa womo aye na yenkofa konwa ni bi emfa emra protocols ya best mo organize mo ho na nkonwa no bi wa himfie na etimbe duru he ni beje ho Santibi ato ebechia enye santibi ase eye local council of churches omo kona krodua imu mechire ensore ahodo abokona krodua imu nyina ena kambom ede enum ebetinum ama Kumanin dakena ene shede nana no mwachame mesebo mu mfumaso mfa me kakra sede nana asare yeboa wo kasa kire nie osi ni obeye waye enu ti wodi akwansere one ne yire eni abusuo nyina de akwansere tatuo nana no se ekwan da form
Pia, Mesren Sabodie, Momayan Tudi, Nemodu, the Odi and Awobo. Nananum Agyemang na Mesre Monidie Akasa, Momanin to Nana Konadu Yiadom Kumanin Otoso 9. Say, Enya Obibia, say, Honorable B, eya obuasefo a omobaye nyina omo na de omo tachire matuma enumui se me kasa nkyere mu ni mambi omobaye omo so muntimi nko one ni nua mema enum nyina opepe aduonu 2000 Ghana cedis yenye na enyinju a eda kan konyogu form yebeje nti yadase dase buru dase ene enyam. Mase edum nim potem hanyina waduha ebechia ebusia Mesel mo amufri nkramba ye no wo so mo chia me ayera enti ba bi o chia me wo bia o mo yehu no nana no ba chia me mesel mo ba ko ma me ha na enkranfo pese o mo ni mu di nkomo bi mesel mo me wo mo kwa no bisa yeda mo ase program yi Oheneba Media YouTube also fun and live Jojam FM 96.3 so fun and live Opemsuo TV new radio so fun and live Sarah and so now Royal TV on also fun and live Nana Osai Esibe Bema Ketechel Tanoduma se hene ayo 24 Brempong Obesi ejoso mahene and Nana Afrano Kesi Nana Yamumakwaba Pia Nana no Agyemang Madaru Mebru Momanento Nana se Nana Kwansahire enso baya wasini die wo mu 1000 Ghana cedis 10 million NC Agyemang so Nana nanom ensaka ya dinti ya dase Nana Agyemang Mr. Muntie Sankabo na mushane so mame eye beposo hene bibi beposo man hene bibi nti wantimi ama na emom no watu na tipi hene se wamra no fa numatu numu Nana Yamumakwaba pia Nana pia du hire or therefore ya bema to simielu wadu ha Nana pia du hire Nana pia Nana no Agyemang me semo mu fuma so frame said ya Nana Kumanin Otoso 9 Konahene the classmate for nyina
ne classmate Edna Opoku Ajekum oye adwuma ewo bank anopa oba hakọ wose wontimi hwe san no onko oni na busua ne maame 300 Ghana cedis obepe miensa yenye ne fanka konwa emu form yebeje nti yadase bia medase enche ana otumfo so aduhene oma na kwamu hene bet osini de 500 Ghana cedis ni prejan ahenum na nanom achia me munso moan na nanom sanka ya jinti ya dase na nanom dia kwansre etai etre nana se okodua content yeshia no nanom achia me madaro mebru mutie ye na mo hwe ye nso ewo Opemsuo TV live ewo Facebook and YouTube and mutie ye nso ewo Opemsuo radio 104.7 menshia ahimfie otumfo abrempao na nkobia hene nana opoku otosumi onu wadu ha ebema busiada kena elisode nana kojofajo amuako hene otumfo abrempao watu na nkobia se wamra mesi na nemu mesire nkonwa no yesi bi wa himfie mukofa emreye na ne wa ha no eho akọ acheo nana no wache me mesema mumfoma so frame sadie manson kwanta manhene eye nana kusi apia wantimi ama nanso itifuni wapagafo ho watu nana musini se womra na wofa enum emeto enumu nana bi kusi apia eye manson kwanta hene manson kwanta manhene Komusa mesa muntieme eya wa hene yire ye mame ya de nyina mama Mercy o hene yire Mercy waduha eya biggest actress Mercy waduha nana no wacha me mesema mumfoma so frame sadia ejaba jiwari wadene techere matuma nim sa menka sanchere munie wose momane to krowra ye nana Kumanin Yiadom wose opepi edu yanye na yemfanka konyangu fom wamode kwansere atato nana no macha me mesema mumutieme sadia krowra ne lawyer woni na associate womaduha abachia nana no wacha me mesema mumutemi bio said the district director of education eni na djuma ye fo eni achese fo ai wokona enyina ekasa kiremunio omuso omobaya opepi edunan yenye ne fankan konwa emufiem eye 40 million eneska 1400 Ghana cedis jebejenti adase that's ebru that's enyama Opemsuo TV so ena monigu so amoshe yei efri kuna sabre yegusua agentia na ya twen sabode no wodi ba ne atudi ede ama ena amoshe e Opemsuo TV so live kuna eyekuru kase kuna na taban dosto
kuna wa amane ne amamere mu no oyotufo abrempon hene kontanse man hene bema oje adunai akwa bebru nana yemo akwaba aya kontanse man hene nana na kontanse man hene oje abo adunai nana yemo akwaba pia nana kontanse man aya otufo ni wofa prekope enono aya the director of education oni atechefo nyina se akwansere eda form ekwanda form mubetimi akọ dwumadi eni doso editi wo mo besere kwan nana manson kwanta mahene nana bi kusia pia ono so ne bofo aduru ha eno akiri no nana no mahemfo dodo no aba edwabo yase sanso nana mampon hima enche ena mampon hima so okata na bre watia achikra na mampon hima enche ana ono so ne mame boye na yie fe nana no machame Mr. Santibi Atoba Kumanin to Kora nana Kumanini otoso nai se otufo wofa eye kontase hene berema ojiabo adunai onene dom eduha ebechia konamai eye magistrate eye registrar oni adwumayefo nyina mo court wo mo se omo baaya opepemiensa yenye ni emfa kan konwa engufo ye beje nti adase dase bru dase nyama nana o lawyer mamo onene dom so duru ha ebechia ebusia nyina sa wo pa mamre pa TV ahwedia me kamfo Royal TV edia ma Opemsuo TV ono sa mamre ni amane nyina upe bi ahwa ubenya media partners no doso enkonya no ebi abedu yebese ebi wa chire ho eti wa obehia bi no okowa no akofa bema wasaya sibeka tacheo nana kwaba pia oyotufo abrempa osi ajeso mahene anemu na kontanse mahene ojiabo amankwadu na otoso mienu ono so aduha krobia sante kotoko hene otufo se tu Opemsuo abebio wahimpon ropon kropon frampa otini kropon mu ni wofa ane ojiabo amankwadu na otoso mienu na kontanse mahene ohimpon ropon kropon frampa otu kropon mu otu prepesi tantan kodwa wado hwe bunikese adam fodu patako patoko na ojiabo bo wadaru ebru osante hine wofa akwa bamu tasiamu pia sabre monigu so amoshe Opemsuo TV live yakoso awo yiye ase no ani eguso di mo ma nana no macha me mesemo mu mfuma so fami said St. Peter's Church St. Peter's Roman Catholic Church kona ne tanodu mase Kora unti no mo ha osofo Father Tenten oni asofo ne katkisini asore menyina eduha ebemana na dakena ene shede nana mesawamu wunia ni mpon kote hene waduha ebechia nana kote te kote
aha te kote ne hene aduha ebechia nana amanedakena ene shedi Ma Mercy ohene yere mame akwaba Ma Mercy edu yemu akwaba Opemsuo TV so na ugusu a wo share live Opemsuo TV ena wo share nana Konahemaa wona ne ba bi kro na yasia so a ye we ba bi wo share sesi a TV so aya kontanse hene the Bacha Enterprises ya mwapaba pia eni mutene edomne dasu By 4 cantanchurch, 240 me by 4 cantancrechi, on any dog, and then him for Kaikina, Eduha, Sanso, and a such as South. Have directed the Abebrese here, when they are going to hospital in Kona, Omakabo, Abebrese Kona. Nanama Chairman is never for my son family. He seems to have to go. Said Asunumaso and Penny for a Cassax Konahemaa area. Almost over by Opepidu, Yaji, Fantanko, from Yamaji Adasi. That's a room, and a massive, and Yiadom. Sabre! God, yes, I'm going to go to the Osefami, Bafo Cantancrechi, Bafo Cantancrechi, Ani Wachani Bani, Omu Adua, also Agyemang and Kafra, Alishade. Messi, Papa, Nana, no one wants to fire service. I do with a Dubafua, Omo, such an unfortunate. Robo Duha, Ebema, Nana, Dakina, and they said, Ayakuna Nana Abebrese, Agyemang Opemsuo, Santri Bechia, and they are saying, Nana Bochi Yiadom, the Nana Prime. What's up, Nana Konadu, Nana Konahene, and Omoaha, or in the Busia, Abebrese. Ohineba Asampon, One Bafo Cantancrechi, Ane Ochami Bonsu, Nananom Eduha, almost Obechia, Nana Amana Kafra, and a Shade. Miss Wamu, Nana Machamina, Mofawaso and family. Said ye, Obapa, Florence, Amataria, Ayan, and Abato, Hunamoa, Unyani baby, a coyano, Nabusia, Wamubaya, Musamuntimisha, Nana no Monko, Opepi, and Loom, Yanye, Nanjua, Yafankan Yangu from Nana Chame, Monye, Yabajeti Adasi, that's a brew.
Dasi any inyam kafra. Ashtown downtown social club chief patron nana when I chief patron what you my phone nyina aba ebechia o nana kwanta kese nana makom nana aboaso maduru ha ebechia nana no ma chia me nyina mo foma so fa me sebia nana dwabe man hene nana otuo serebu kasa kire mu nie waso ba ya watimi hwe yesa no mo nko opepi edu yenye ni fankan konyo mu form ye beji enti adase dase ebru dase nyama na no ma chami nyina mu foma so fa me wane said your family travel and tour CEO of America to Abedu one na juma e phone nyina omuso mobile Mr. Samuel Agyemang esi so na bia kanana omusi 2000 Ghana cedis kan sika 20 million yenye ye fankan konyo form afa so travel and tour obeso tu kwan a obetimi afra wo mo wa homa to for iso 0555 698349 piao echire mu twa no ba ne mame de betutwa amamo yera mu asema makwaba nana no ma chami nyina mu fuma so frame na ebi akakora said ya achavaro eye Mr. Champo nene okasa echire munie nana waso ba yo ntimi hwa osa no onko opepi dionu yenye ni fankan konyangu fam ye beji enti yada se ye 2000 Ghana cedis pia mese bebi konyangu obiano mama yegebi said ya nana kontanse mahene wadu haidie na mama yenkonyani du Jumedie Ijojam 96.3 Funny Life sa enso and Opemsuo radio ni TV Funny Life Royal TV enso Funny Life Media General so Funny Life yeah nana Konahene nana Kumanin tiemie eye wunia pa wadie nyina okurubuwa nene tai eye doduwa mahene nana wase eto no ebra to safra wono obesi otumfo anem na wanya seya wotimi shasa no onko afi ni takitochu otosumienu eye His Royal Majesty eye nkran hene nkraman hene afi woni ahile nonu otosumiensa ono si o man hina owo abola na wasaye ohiri futufu a odi kan afi ye woni mate kole a otosumiensa abola kole manche oni afote eni ni tete ashon otosunu oyega state ena yewo oni wo mudom nyina enti enei enkran ewo kona enkran abeduru kona ya mo akwaba piao
Sabre dodowa mahine okukubo nenetai me say ena enkran nyina abakona krodua yimu okukubo nenetai dodowa mahine linia pa na de nyina ene kuna ehene otufo brempon nana Konadu Yiadom kume no tosonai onene do bofrin kranton enkranton gama afei obesi His Royal Majesty eye nkraman hene teki nene teki tachu otosumienu afei yawoni ahelu no otosumiensa ahelu the head afei oni mate kole otosumiensa bola kole mai yawoni tete ashon otosunum ono nso ewo Gas State oni nidom nyina enadu ha no Meda se bema yada se yenua MC waya de yenua MC no oni ahimfie enti okaba bi na nanofomu amfa nche no na nanom achame yenua MC no omfra ahimfie enti okaba bi na nanofomu a momfa nche no sa na tia His Royal Majesty ye ba akopɛ ewo Ghana meda se minua bema na kwaswa na ye adwuma yada se piao nana no makonfo nyina omo wakona eduha ebechia krowura ena no omo ye omo de omo se nana no makonfo se omo ntimi ntenna omo duha ebechia yasram washers no enkonwa no esa eche nipa no enipa no ya donso ache enkonwa no enti washers monko nana enkonwa o nyina amra washers ene emrante mabawa no madawu mebru agro yaboko no mako sadia be ya niema boko sunyenti agro no yabefra mu otrawa ne waja wodie yabesra nana no se agro bia nkofom owie utomuya na wajai otrawa na wajai se watrawa na wajai nana no makonfo nyina mo akona krodua emu ato sante me pa chao agofuma madaroma mama grono ko fam kakrama ye na nana no nte yenka agrono ye nyina ya gurubo mu a ye ntensa abode no na atamfo akowua o se 1000 Ghana cedis esna na yema so na ento achia me na ento oyene afa na na ma kwanta mayene na na bi kusia pia ono so ema na na musini bai na na bi kusia pia bai a o se 1000 Ghana cedis 10 million esi achia me so na ento na nanom ya dinti ya das na nanom ya damose agro no ya guru ni na bomu a ye ntensa abode no entiba oguru takraba mi dua na ofofo so atwa so amaye compassion ewo kona kromu ha compassion for say 500 Ghana cedis
ensi Agyemang so ento nana Kumanin na ento nana Agyemang so nanka abusua no mamu nyina compassion for Yadamasia ensa mugu so share live our Opemsuo TV and it Jinkaya ahodo no utie ye our Opemsuo radio 104.7 FM so aha eye kona na hima wonya ne baby kro nana Abebrese nana Abebrese Agyemang tosumienu ye tatu ase mugusu amosha ye ewo Opemsuo TV so live we hello Mr. Owusu Champion contractor wase nana ma Agyemang monye na ensi nana Konahene so 300 Ghana cedis ya tinti ya dance nana yere ene nabusia eduha bechia nana afeso eye brofiedu kona brofiedu ene mensia palace square nana we petro wamoduha ebechia o mensia palace square kontomponi afari hene eso eduha nana kontomponi afari nana wadaru mebu akwaba nana no mahemfo nana no mahemafo nana no madikrofo nana no mahene nana no mabrempo munyinara nana no wadaru mebu ya mama kwaba nana no Agyemang wadaru mebu nana kona benkumhene nana ene na busia a ba ye nana kona benkumhene wase nana mo ye bia wa ye bi nanso se bia bu empanisi ensam ye ayese poma edua bia woni na ye twakuta ya fra no poma enti nana kona benkumhene na busia ba ya wase nana no Agyemang 30 million 3,000 Ghana cedis ensi Agyemang so na ento nana Konahene ene abusia enyina ensi na kadu ena snap on so pentu na be kumira wadaru mebru nananom edase nana no Agyemang mesema mu for so frame said ye lawyer mabo ode tete matwe nu se mekasa muye nana oyolo prekope oso ba ya 500 Ghana cedis eye lawyer omabo wasi ya banka konyangu form ye beje ti adase dase bru dase nyama yo nana no daru mebru nana mo Agyemang mo yenuanum ketefo ye besere mu mo mama so mama so mra hamaye said ye kan ye no mama ne ko form enfamaye ensabode ni timi ye wa ha Opemsuo TV o share live na YouTube and if you no mo mo pass ye ko na be pa ko wa mo so aduha e ko na be pass wa mo so aduha e be chia Jumadi wa fani live ewo Jojam FM 96.3 sa enso en Opemsuo TV any radio enye Jumadi bi ase eya brempo yia ye ede ama ye nana ye mba pani ya de nyina ye hema nana Abebrese Agyemang otosumienu Royal TV